Dobrodošli u drugu epizodu Mostela podcasta Razgovori sa stručnjacima. Ja sam Tijana Travica, Mostela brand manager, a moja današnja gošća je profesorka doktorka Marina Tanasković-Marković, pedijatar, alergolog Dečje klinike Tiršova i profesor na Medicinskom fakultetu. Sa profesorkom Marinom ćemo danas razgovarati o uzrocima i faktorima rizika za alergije, kako su alergije povezane sa atopijskim dermatitisom i koji su to savjeti koje treba dati roditeljima kako bi znali da prepoznaju alergije kod svog deteta i što lakše se izbore sa izazovima koje one sa sobom nose. Dobar dan, profesorka. Hvala na pozivu. Evo za početak bih htjela da vas pitam kako se sve alergije mogu da manifestuju, odnosno kako roditelj da prepozna alergije kod svog deteta. Alergije mogu na više načina da se prepoznaju, da se manifestuju i prepoznaju u zavisnosti koji je organ zahvaćen. Naprimjer, ako je zahvaćena koža, tada će roditelji da primete suvu, perutavu kožu što ide u pravcu atopijskog dermatitisa, ako su recimo neki crveni pečati, to se zove koprivnjač ili urtikarija, ili mogu recimo na koži da budu prisutni neki otoci, pa to da podsjeća na neki angijete. Ukoliko je zahvaćen recimo respiratorni sistem, tada možda se javi pojačana sekrecija iz nosa, može da bude suženje očiju i možda bude najobičniji bronhospazam. Ukoliko je gastrointestinalni trakt zahvaćen, to može bolovima u stomaku, može povraćanjem i lošim stolicama. Ako je zahvaćen kardiovaskularni sistem, onda možda bude kolaps, pad pritiska, i ako su generalni simptomi, znači bar dva sistema organa zahvaćena, onda pričamo o anafilaksiji, odnosno anafilaktičnom šoku. Na koži to je nešto što se vidi i možemo odmah da, i to najčešće i povezujemo sa alergijama, a koliko dugo mogu da traju simptomi vezano za gastrointestinalni trakt, s obzirom da mogu da se pomešaju sa virusima, i kako da budemo sigurni da treba da posumnjamo na alergije? Što se tiče alergije na hranu, one mogu da kažemo da proteknu po dva tipa. Jedno, mi kažemo rana reakcija, koja se dešava u roku od prva 2 sata od uzimanja hrane. Znači, ako dete pojede neku namirnicu na koju je alergično, u roku od 2 sata, ako se sve ovo pojavi, znači ili proliv, ili povraćanje, ili čak kada je alergija na hranu, ne mora samo u gastrointestinalnom sistemu da bude, može i po koži. Znači, može dete u roku od 2 sata od pojedene hrane da dobije koprivnjaču, može da dođe do pogoršanja ekcema, može da dobije bronhospazam, može da dobije kijavicu, može da dobije suženje očiju i naravno tu anafilaksu. A drugi tip alergije na hranu, koja ne mora da se manifestuje na koži, jeste kada jede neku namirnicu, pa tek posle 2, 3 i više sata od uzimanja javljaju se onako povraćanje u naletima, mi kažemo ciklično povraćanje, onda dete možda ima tako loše stolice da toliko stolica ima da u roku od par sati može da dehidrira, znači da izgubi tečnost, da nastavno postaje sivo, pepeljasto i podhitno da se javi lekaru i možda bude recimo krv u stolici. Znači samo posle par sati od uzimanja te namirnice. A da li se dešava da simptomi budu blagi i da onda roditelji prosto ne shvate to kao manifestacija alergija i kako onda ide dalje put dijagnostikovanja alergije? Opet zavisi koji tip, na kom je sistemu se pojavila alergija. Ako se pojavila recimo na koži, to se vidi, to je znači recimo crvenilo, ako pričamo recimo sad o koži, ovo smo sada pričali o gastrointestinalnom traktu. Ako je koža, možda bude crvenilo. I tačno primete na koži sve što se pojavi veoma brzo može da se vidi, recimo dete pojede kikiriki i u roku 15-20 minuta, nekada 1 minuta dobije ili otok usana ili dobije generalizovanu koprivnjaču i onda znaju da je to ta hrana. Ali pogotovo kada je recimo ili ekcem povezan sa nekom vrstom hrane, znači da ne može baš hrana da izazove ekcem, ona će da okine, znači i da se pogorša ekcem, to znači da ta neka hrana mora da se više dana koristi, znači minimum 3 dana i roditelji tačno znaju ako njihovo dete ima alergiju, recimo i dijagnostikovana alergija, opet uzela sam taj kikirik ili na jaje, nema veze, posle 3-4 dana i manjih uzimanja doći će do pogoršanja recimo ekcema, ako je to.
ali ako je recimo respiratorna alergija, recimo dete ima alergiju na mlijeko, osim da se pojavi po koži pogoršanje ekcema ili da dobije koprimljaču, dešava se da dete dobije otežano disanje. I sada to mi edukujemo roditelje kako da znaju da li je to baš od mlijeka ili u okviru respiratorne infekcije. Mi znamo da mala dečica imaju često respiratorne infekcije. Zato sam vas i pitala, da. Onda ako kad popije mlijeko u roku od 15-20 minuta do sat vremena dobije otežano disanje i posle svakog mlečnog proizvoda, ne samo mleka, definitivno jeste to što. Znači, ni juče, ni prekjuče, nije imalo temperaturu, nije bila pojačana sekrecija nosa, nije dete šištalo, ali ako sa uzimanjem te namirnice se desi, i to najčešće, mi kažemo do sat, ali najčešće u roku od 10-15 minuta, onda znamo da je ta hrana izazvala tu alergijsku reakciju. Dati savjet roditeljima koja je njihova uloga u prepoznavanju, odnosno prevenciji, i posle kada se dijagnostikuje alergija, kako dalje oni da se ponašaju. To je jako bitno, mislim, za njih. Roditeljima je lakše, ajde prvo i od te strane, kažemo lakše kad je već dijagnostikovana alergija, pa onda da kažemo šta se očekuje, da oni znaju kako da preveniraju. Onda će obratiti pažnju. Ako recimo dete ima neku vrstu alergije na neku hranu, onda mi savjetujemo stroga eliminaciona dijeta te hrane, i ne samo te hrane, nego i u nakrsne reaktivnosti. Evo opet primjer, ako recimo neko ima alergiju, opet ja taj moj kikiriki, ima alergiju na kikiriki, kikiriki je mahunarka. Znači nije koštunica, obično se pravi da se to poistovečuje, ali nije. Mahunarka hoće u nakrasno da reaguje recimo sa sojom, hoće sa graškom, hoće sa sočivom, sa pasuljem i boranijom. Onda ako smo mi recimo dokazali, ili sa leblebijama, ako smo mi recimo dokazali alergiju na soju ili na kikiriki, kažemo da obrati pažnju na ove namirnice ako nismo stigli da dokažemo u nakrasnu reaktivnost, ili jedan period da izbegava sve što ima u nakrasnu reaktivnost. Nikada unapred kao nekada što je bilo, moje dete ima atopijski dermatitis, ne sme koštunice, ne sme jaje, ne sme mleko, ne sme brašno, ne sme riba i tako dalje. I onda u suštini deca moraju da rastu i da se razvijaju. Znači, tek kada se dokaže alergija, tek onda ide eliminaciona dijeta. Ali što recimo roditelji mogu da primete, pogotovo u periodu odojčeta, znači to su dečica od rođenja do 1. godine života. Ajde opet da pričam sad malo o alergiji na mleko. I posle podoja roditelji mogu da primete da dete ima krv u stolici. Sad, s obzirom ako dete recimo prva 2 ili 3 meseca je samo na podojima, onda uvek pitamo mame i mame treba da obrate pažnju šta sve jedu. I kako da povezuju pojave krvi u stolici sa njihovom ishranom, i onda ide eliminaciona dijeta. Znači, u ovom slučaju tu roditelji moraju malo da obrate pažnju šta oni jedu, ili ako je dete već krenulo da unosi mleko ili mlečne proizvode ili bilo koju drugu namirnicu pa se to javilo, to sigurno se poveže, jer rekli smo, ona rana reakcija u roku od prva 2 sata, vidjet će se ako je dete nešto jelo, i ako je puno pelena, ili ako krene povraćanje, odmah će ta hrana da se izbaci, a prevencija da se ne unosi ta hrana. Ili ukoliko su recimo promene po koži, da je dijagnostikovan ekcem, onda sve što su lekari savjetovali, ali ono prvo i osnovno što roditelji mogu, nega kože. Znači, najvažnije je nega kože, znači da ono koži što nedostaje, znači i vlaga i nega, to je ono prvi stepen terapije dok ne dođu kod lekara za neke dalje savjete. I kada dođu kod lekara, sada ste spomenuli praktično sistem eliminacije namirnica, kako to izgleda? Da li je to u stvari metoda kojom se određuje na šta dete reaguje, ili se rade neki testovi, i da li su testovi ti mogu da se rade za malu decu, za bebe, ili se čeka neki uzrast da bi se radili? Da bi se dijagnostikovala alergija, znači ima par stepenica. Prvo, anamnestički, roditelji da nam kažu šta su posumnjali. Ili, posle toga kad mi vidimo, znači da li je koprimljača, da li je ekcem, onda ide testiranje. Kada je klasičan ekcem u pitanju, pa da vidimo da li postoji veza sa nekim nutritivnim, znači hranom, ili nekim od inhalacionih alergena, onda mi možemo da pristupimo kožnom testiranju.
znači u tom slučaju ide kožno testiranje, pa ukoliko je kožno testiranje negativno, a nama je jasno da je ta hrana okinula, opet pričam za atopijski dermatitis, onda ide određivanja iz krvi, kažemo specifična antitela. A ako su i specifična antitela negativna, dešava se i to, onda radimo provokaciju tom hranom. Znači, to je taj tip kada je recimo ekcem u pitanju. Postoji još jedna metoda, kada je jasna anamneza, a sve ovo sem provokacije dobijemo da je negativno, mi radimo takozvano patch testiranje, znači tu namirnicu na što sumnjamo lepimo na leđ deteta i čekamo jedan određeni period i onda čitamo. Ukoliko je provokacija pozitivna, ide stroga eliminaciona dijeta. Obično vas roditelji pitaju koliko dugo. Da. Zato su nam jako bitna specifična antitela. Od toga mi možemo da kažemo, od vrednosti tih antitela, da li će biti eliminaciona dijeta 6 meseci, godinu dana, 2 godine i tako dalje. I zato je jako bitno zbog cijele ove procedure da se na pamet ne izbacuju namirnice. Recimo, to je kad je atopijski dermatitis. Kada dođe dete koji ima koprivnjaču, i to se često dešava, tada ne možemo da radimo kožne probe, zato što dete već ima koprivnjaču. Znači, onaj deo što bi radili kožne probe, to preskačemo, a sledeći korak jesu specifična antitela. I onda na osnovu toga postavljamo dijagnozu i opet ide stroga eliminaciona dijeta, recimo ukoliko je hrana uzrok toj koprivnjači. I sada ste rekli da je jako bitna biti disciplinovan, odnosno da roditelji vode računa da u potpunosti izbace te namirnice. Da li vi primetite kod pacijenata da roditelji nisu uspeli da se pridržavaju vašeg saveta? Odnosno, da li to mora da bude tako strogo kao što ste vi sada rekli ili ne? Poželjno je da bude strogo. Evo zašto ću da kažem. Ako neko dete ima visok stepen alergije, pa i mi kažemo eliminaciona dijeta detetu. Ali alergija ne mora samo da se prenese i da nastane uzimanjem namirnica. Nekada može da nastane i kontaktom ili inhalacijama. Šta to znači? Recimo, dete ima alergiju na proteine kravljeg mleka, popije mleko, dobije neku vrstu alergije. Nekada se dešava da ako roditelj ili stariji brat, starija sestra, mlađi brat, mlađa sestra, nema veze, pojelo je nešto što u sebi ima proteine kravljeg mleka i poljubilo je dete koji ima alergiju. Tog trenutka će doći do otoka tog mesta i to je najblaža reakcija, može svašta da bude. Ili, a može kontaktom i dete, ako se ne vodi računa i ako je alergično recimo na jaje, na mleko, bilo koju namirnicu da pipne, pa posle toga bilo svoj deo tela, kako deca i rade, da postavi, znači da otekne taj prstić, ta šaka ili čak deo tela što je dodirno. Dešava se da deca koji imaju alergiju, opet mleko, može riba, bilo šta, kada se priprema namirnica, da kad je veliki stepen alergije, da kuvanjem mleka deca krenu da udišu te alergene ili pržanjem jaja i da dobiju alergiju. Znači i to mora da se vodi računa. Zato bi trebali roditelji i svi uključeni strogo da se pridržavaju. Postoje roditelji koji stvarno to rade, čak izbacuju iz okoline sve moguće alergene na što je dete alergično, a neko na samom početku i ne shvati problem, pa i dolazi u kontakt, pa ponovo dete ima reakciju, ali onda mi objasnimo, čak imamo i škole atopije, što objašnjavamo šta treba da se radi i ko prođe školu atopije stvarno zna kako treba da se postupi sa detetom koji ima alergiju na, recimo, ajde sad pričamo o namirnici, recimo na tu namirnicu. Pa upravo sam to da vas pitam s obzirom da tu ima dosta informacija koje roditelj treba da razume. Da li se to smiruje u nekom momentu kada dete sazreva? Sve zavisi koji tip alergije i kakva je alergija. Možda na početku nisam rekla sad da se nadovežem, znači deca kreću takozvanim alergijskim atopijskim maršom. Znači počevo od atopijskog dermatitisa preko alergije na hranu, znači alergijskog rinitisa i astme. Znači tako ide atopijski marš. Ako mi uspemo da prepoznamo dete koje na početku tog alergijskog marša, možemo da preveniramo da ne ide, da se ne razvije druge vrste alergije. Neka alergije na hranu su trajne, neke su prolazne. Bile do skoro.
Sada ima rešenja i za kad je alergija na hranu. Mi smo počeli da radimo to i u Tiršovoj, ali i u svetu se radi takozvana imunoterapija. Znači kako se radi? A opet, ako je hrana u pitanju, recimo mleko u pitanju, dete je dobilo alergiju na mleko, mi smo rekli eliminaciona dijeta, zato što se zna da kada je mleko u pitanju, da do 1. godine života može da nestane 50%. Znači 50% deca će da izgube alergiju na mleko. Do kraja 2. rođendana 75% dece će da izgube alergiju, recimo na proteine kravljeg mleka, a do kraja 3. godine ili do 3. godine 90%. Znači, do skora se mislilo tih 10% će imati trajnu alergiju. Da. Ali sad i za to postoji, radi se imunoterapija, znači postepeno davanje alergena na što je dete alergično. Ali se ne radi pre 3. godine života i to se strogo radi u bolničkim uslovima, kroz našu dnevnu alergološku ambulantu, ali pod kontrolom pedijatra alergologa. Ako su pak inhalacioni alergeni, pa male tu verovatnoća ako ne radimo imunoterapiju da mogu da nestanu. Rađenjem te imunoterapije mi poboljšavamo simptome, pokušavamo da suzbijemo i da ne dozvolimo da se razviju nove alergijske senzibilizacije, odnosno alergije. Znači, za nešto ima rešenja, nešto može da nestane, a nešto je nažalost trajno, pa zato roditelji, a i osobe koje imaju alergiju treba da budu pripremljene na sve to. Važno je da ipak postoji terapija. A šta se dešava ako se alergije jave kod odraslih, kod roditelja, pošto oni ovo slušaju, pa eto i za njih, da kažemo, savet, posebno inhalacione alergije, koja su rešenja za takvu vrstu alergije? Znači, mnogo lepo ste rekli, alergije na inhalacione alergene može i kasnije da se javi, na kranu retko, to sve ide u detinjstvu. Znači, možda se javi u bilo kom uzrastu, a malo digresija na decu. Znači, do 3. godine, odnosno 4. godine, ne postoji klasičan alergijski rinitis kod dece. Znači, ne mogu poleni da naprave tu senzibilizaciju, znači alergiju, mogu okruženje deteta, znači može kućna grinja ili epitel domaćih životinja, ali poleni ne mogu. Kod odraslih može sve. Mogu i kućna grinja, mogu je i epiteli domaćih životinja, mogu spore buđi, mogu sve vrste polena, lepo ste rekli, možda bude i polen drveća, možda bude polen trava, možda bude i polen korova, odnosno ambrozija, to sve može da izazove. I ti roditelji su nekada bila deca, tako? I oni su najverovatnije krenuli tim nekim alergijskim maršom, možda je to bilo nešto neprimetno, možda je bila samo malo suvlja koža, što su mislila, prolazno vreme, ima malo suvlju kožu i na tome se završi, možda je nekada bilo nešto sumnja na neku hranu, pa je to samo od sebe prošlo, možda je ponekada ta osoba imala pri zamaranju neko otežano disanje, pa kaže, možda nemam energije, pa sam malo više potračao, pa sam dobila tu neku obstrukciju ili tako dalje. Ali kad krene alergijski rinitis, onda znači stvarno jeste alergija. Kako se dijagnostikuje kod odraslih? Nešto slično kao i kod dece. Prvo mora da se urade kožne probe, da vidimo koji je alergen u pitanju. Znači, da li je alergen prisutan tokom cele godine, onda se misli na kućnu grinju i na epitel domaćih životinja, ili je sezonski prisutan. Ako je tokom proleća i ranog proleća i početka leta, i da kažem, to je prvo poleni drveća, pa se nastavljaju trave, a korovi u našoj zemlji kreću recimo od avgusta, septembra, oktobra, znači opet je sve to sezonski. Znači, prvo radimo kožne probe, posle toga opet radimo specifične antitela. Prve godine, da se vidi kako osoba reaguje, znači ovo sve važi i za decu, ali ajde sad pričamo o odraslima, znači prvo se daju klasični lekovi, neki lekovi koji će da zaustave recimo kijanje, svravu u nosu, jer je to jedan od prvih simptoma alergijske kijavice i to se daju, u narodu svi znaju kvantihistaminica, tako nešto što će to da zaustavi. Ako i po tim lekovima i dalje su prisutni simptomi, recimo blokada u nosu, da ne mogu da dišu, da osjeti da im je nabrekao nos, nekada i suženje, nekada hoće da se desi da imaju zaklonute uši, onda moramo da damo intranazalni kortikosteroid da leči to zapaljenje koje postoji. To je obično prve godine. Onda sledeće godine ima smisla, ako ta osoba ispunjava kriterijume, da radimo imunoterapiju. A imunoterapija se radi 3 do 5 godina, zavisnosti od simptoma, koji su alergeni.
Moje sledeće pitanje je upravo povezano, vi ste lepo objasnili sve te faze, da kažemo, i dijagnostike i lečenja. Šta se dešava ukoliko ignorišemo te znake, odnosno ne odemo kod lekara, iako primećujemo, ali mislimo da je to nešto blago, mislimo da nam se učinilo i tako dalje. Koje su posledice i da li to zanemarivanje utiče na tok samog alergijskog stanja, da kažem, bolesti alergije? Ako je dete u pitanju pa se ne odvede, onda ide opet onaj sledeći korak. Smo rekli, od alergijskog rinitisa možda se javi alergijska astma sa svim posledicama koje dovodi astma. Kod odraslih isto kao i kod dece, što znači da mogu da se, recimo kod dečice, ako se ne primeti, mogu da se javi i drugi komorbiditeti, znači može da se javi nazalni govor, može da se aktivira treći krajnik, može dete dobije upalu uši, ali ono sa sekretom, pa slabije da čuje i može toliko da plućna funkcija propadne, da krene dete, ostane hronična plućna bolest, da se javi hronična plućna bolest. Tako da odraslih, ako se ne leči i ne prepozna, obavezno prelazi u hroničnu plućnu bolest. A isto tako i gubi se, ako su simptomi samo u nosu, gubi se osjećaj mirisa, ukusa i tako da. Stvarno su sve posledice i treba na vreme primetiti i javiti se lekaru. Znači, ključni je savjet da se ne ignorišu simptomi, čak i ako su blagi, jer oni mogu da nam pomognu da na vreme krenemo sa lečenjem alergije. Znači da preveniramo veći stepen alergije. Obično je nekada bilo u narodu kad sam ja studirala i bilo je, pa nema veze, kad dođe do puberteta, to će sve da nestane. To nije tačno. To nije tačno. Mogu samo oni najblaži oblici, recimo alergije na hranu, da nestanu, kao što sam rekla, da mleko može do 3. godine 90% da nestane, recimo za jaje do 3. godine 85% dece mogu da izgube alergiju na jaje, recimo na pšenično brašno se zna i na, recimo, soju, do polaska u školu možda nestane alergija, to se zna. A što se tiče inhalacionih alergena, nažalost, ne. I samo još jedno da roditelji prave, sad kako smo pričali, sad sam se setila da mogu i to da kažem, da mora da se pravi razlika šta je alergija, šta je senzibilizacija. Znači, 20% osoba, kad uradite kožne probe, ima pozitivne kožne probe, nema simptome. To znači da su atopičari, da su samo nasledili i to ne treba da se leči. To znači senzibilizacija. A da bi se razvila alergija, mora da postoji simptomi. Znači, nemojte, to je savjet roditeljima, nemojte da idete na pamet. Ajde ja da uradim, pa na šta sam alergična? Ne. To može da zbuni i roditelje, a nekada može da u pogrešnom putu odvede lekara koji gleda tu osobu ili to dete. Znači, ne rade se niti kožne probe, niti specifična antitela ako osoba nema simptoma. Jer da bi se pojavila kožna, da bi bile pozitivne kožne probe ili specifična antitela, osoba mora da dođe u kontakt sa tim alergenom. Ako ne dođe u kontakt, pa ne mogu da se stvore antitela koje bi mi mogli da detektujemo. Razumem. Suština je u stvari da osoba bude u kontaktu sa alergenom. Ukoliko nema alergena, nema reakcije. A šta se dešava ukoliko roditelji imaju suvu kožu i ukoliko, ovo što ste rekli, možda je dete imalo u ranom detinjstvu suvu kožu, da li su to, da kažemo, predispozicije za nešto što može da se razvije kasnije i da li adekvatna nega kože može da kažem, prevenira pojave atopijskog dermatitisa u tim slučajevima kad su, da kažemo, blage. Kad je blage, može. Nekada je sasvim dovoljno emolijentne kreme, znači nega suve kože i to je poželjno nega cele porodice, ali tako? Jer i mi roditelji pokazujemo deci primer kako to treba da se radi. Znači, adekvatna nega je 90% izlečenja kod tih blagih formi.
Sad opet da se napravi opet greška. Neće svako dete da ide klasičnim tipom atopijskog marša ili alergijskog marša. Znači neka blaga suva koža može tokom celog života bude samo suva koža koja je sasvim dovoljna da se neguje emolijentnim kremama, a može da bude uvod u nešto više. Tako da to je sve individualno. Znači, ne može neka tapija da se kaže za nešto, ali nega koža je krucijalno, tako da kažem, to je osnova u svemu. Ukoliko je mama, što još možemo prevencija, ukoliko je mama atopičar i ima starije dete koje je atopičar, znači ima neku vrstu alergije ili ekcem, suvu kožu, pokazano je da ukoliko mama posljednjeg meseca trudnoće uzima probiotike, da hoće, da može da se prevenira nastanak atopijskog dermatitisa ili pak da se produži, da ne bude u toku prve godine, nego kasnije, ali ako se kasnije javi, neće toliko da bude teška i manje je povezana sa pojavom alergija. Tako da, znači, mama uzima tokom posljednjeg meseca trudnoće i sve vreme dok doji. A bebici od prvog dana života pa idealno do kraja prve godine života. Znači, taj period odojča. Govori se zdrava creva, zdravo telo, da sve kreće iz creva. I upravo zbog dokazane, da kažemo, boljitka u primjeni probiotika kod osoba koje su sklone atopijskom dermatitisu, Mustela je u Stelatopiji Plus, pored izvora lipida, što ste rekli da nadoknadimo ono što fali koži, i umirenja svraba koji je karakterističan za atopijski dermatitis, je dodat i prebiotik koji rebalansira mikrobiom kože. Da li je generalno karakteristično za osobe koji imaju alergije ili atopijski dermatitis ta izmena mikrobioma? Da, i da li ona može da se sanira upravo sa probioticima i koliko dugo oni moraju da se koriste da bi, da kažemo, imali neku dugotrajnog efekta na kožu? Dužina vremenski nije ograničeno samo, nije ograničeno, tako da on ima imunomodulatornu funkciju, tako da bitno je da oni poboljšaju tu barijeru koja nedostaje kod kože koja ima atopijski dermatitis. Tako da, a zašto, posle se pitanja zašto vi da se pije probiotik, a promene po koži. Zna se da postoji takozvana osovina između creva, mozga i svih ostalih delova tela, tako da i te probiotske ćelije mogu samo da budu, znači, u benefitu. Koliko dugo? Nemam pravi odgovor koliko dugo. Najbolje da se preventivno daje. Znači, to je najbolji efekat prevencije. Kad dete dobije atopijski dermatitis, neće baš toliko puno da utiče na sam, ali će na opšte stanje deteta, što je neophodno za zdrav život, da se uzimaju probiotici. A da li se zbog alergija menja i ta mikroflora u crevima, odnosno da li i ona pati zbog tog imunološkog odgovora na alergene? Ukoliko je nutritivna alergija, da. Znači, zavisnosti na kom nivou se nalazi alergija, taj mikrobiom pati. Znači, postoji više mikrobioma. Postoji mikrobiom creva, znači to je skup svih bakterija koje naseljavaju naše crevo. Postoji mikrobiom kože, onda postoji mikrobiom respiratornog trakta, postoji mikrobiom ustiju, postoji mikrobiom vagine kod ženskih osoba, tako da, znači, svaki deo ima svoje bakterije, dobre, odnosno loše bakterije. Davanjem bakterija mi dovodimo taj balans. Zato što ako se poremeti taj normalni odnos, ajde mi u alergologiji i imunologiji kažemo to je neki zvani TH1, TH2 odgovor, ajde dobro i loše, onda javlja se alergija. To malo da, ajde objasnim, kada je žena trudna, tada preovlađava takozvanih ili preovlađava takozvani TH2 odgovor. Znači to su te neki beta limfociti koji luče neke svoje citokine, ajde u ovom slučaju te limfociti, i sa rođenjem deteta, znači on je prvo TH2 odgovor, pa posle toga treba da pređe u TH1 odgovor, koji svi mi što imamo normalan odgovor na sve druge patogene što dođemo u kontakt sa tim.
I sad ako se poremeti taj neki balans TH1, TH2, nastaje alergijska reakcija. Zato je značaj probiotika da pokušamo da vratimo na vreme tu normalu između TH1 i TH2, a ne da raste taj TH2 odgovor i da imamo alergijske reakcije. U redu, samo sam sad htela da se vratim na onaj moment koji smo dotakli na samom početku, a to je pridržavanje saveta koje se dobije od lekara. Dešava se da roditelji kažu, eto, nije mi delovala terapija ili ne pomaže mi emolijens koji koristim, a onda kada se u razgovoru sa njima ulazi u tu neku rutinu nege i generalno režim života, da kažem, koji treba da bude korigovan, se onda zaključi da se oni nisu pridržavali, odnosno da komplijansa terapije nije bila adekvatna. I upravo zbog toga Mustela je i organizovala jedno ispitivanje i studiju u koju je uključila roditelje vezano za formulaciju Stelatopije plus, jer je želela da vidi koje su to bolne tačke, odnosno gde roditelji, da kažemo, odluče, odnosno svesno i nesvesno, da se ne pridržavaju nekog saveta. I Stelatopiju plus su praktično formirali i roditelji, jer je bilo važno da se napravi emolijens koji će roditelji i deca voleti, koji će im prijati na koži, koji ih neće peckati, nego koji će umiriti svrab, koji će hidrirati kožu i tako dalje, da bi oni rado ponove koristili. Šta vi mislite vezano za komplijansu terapije alergija? Koje su to, da kažemo, tačke koje mogu biti izazovne, na koje roditelji treba da obrate pažnju, da kažem, zamke u koje mogu da upadnu, ali ako im se unapred kaže da će se možda to desiti, možda će prosto prepoznati taj trenutak i podići tu komplijansu na viši nivo. Što se tiče atopijskog dermatitisa, od toga da krenemo, znači nije bitno samo mazanje. Bitno je kako se maže i koja količina kreme se stavi. Ako se pretera, zapuša se pore i nema efekta. Ako se opet malo stavi, nije dovoljno da nadoknadi sve to što nedostaje koži. Ako se, recimo, pogleda koža kod atopijskog dermatitisa i recimo koža kod zdravih ljudi i uporedimo, recimo, kao cigle u zidu. Ako postoji neki razmak između i krenulo narušavanje, to je to što nedostaje koži. Onda treba da se doda emolijentna krema i na taj način sve to da se popuni i dobit ćemo kako treba da izgleda. Zato je bitno i količina i kako se maže. Znači, deca koji imaju atopijski dermatitis moraju svako večer da se kupaju uljanim kupkama. Znači, nema preskakanja kao nekada, nešto će da osuši kožu. Ne. Znači, uljane kupke, kupanje, individualno, recimo, bar do 10 minuta, čak može i kupka, može dete i da sedne kad. Ali, znači, mora da bude kupanje i kad se okupa dete, znači se istapka i onda krene mazanje, jer tada će najbolje koža da prihvati emolijentne kreme. Znači, to mora da se vodi računa. To je jedno, ako baš sa mazanjem i kupanjem i dalje postoji svrab, mora da se dodaju antihistaminici. I ne treba ljudi da se plaše od antihistaminika. Ove nove generacije antihistaminika su nesedativne. Znači, mogu slobodno da uzimaju. Sad samo mala digresija, da roditeljima objasnim da se ne sekiraju kad neko ima koprivnjaču. Mi imamo pravo da damo 4 puta veće doze antihistaminika da nema neželjenih reakcija. Kod atopijskog dermatitisa, zavisnosti koji antihistamin neki mora, da se da 2 puta dnevno, neki daje se jednom dnevno zbog metabolizma leka. Ne treba da se sekiraju. Čak mi nekada volimo i kod atopijskog dermatitisa, ako je jak svrab, velike su promene, i da pojačamo dozu antihistaminika. I sledeći stupanj jeste antiinflamatorna terapija, ukoliko nema poboljšanja, ali
onda ide, znači da su to kortikosteroidi ili inhibitori kalcijumskih neurona, ali ne prekida se sa negom kože, znači nega koža je osnovna u terapiji, znači emolijentne kreme su osnovne u terapiji atopijskog dermatitisa. I stvarno ne treba da postoji kortikofobija, zna se koja količina može da se da nema neželjenih reakcija, ali opet bez nege. Džabe pričamo sve ovo ostalo. Da, i ono što ja mogu da zaključim jeste da je u stvari to pridržavanje saveta, kojih je puno, osnov svega, da ta disciplina koju roditelji pre svega treba da počnu da primenjuju, verujem da i deca posle nauče i oni žele da se neguju i vode i oni sami računa, jer znaju da im je bolje, ali tako, prosto tok bolesti je blaži, nema komplikacija. Da li još nešto možemo kao savet da dodamo i koji onako, da završimo sa nekom ključnom rečenicom vezano za savete roditeljima, kako da se izbore, gde da dobiju informacije, koji su to koraci koji treba da se naprave? Mora da postoji saradnja između roditelja i lekara. Znači, mora uzajamna saradnja. Mi moramo da shvatimo i da razumemo roditelji i decu, a oni treba nas da poslušaju šta mi savetujemo. I onda samo tako tom uzajamnom saradnjom možemo da dođemo do cilja. Deca koji imaju atopijski dermatitis treba da uzmu uput iz nadležnog doma zdravlja, znači da dođu kod nas i kod dermatologa, znači potpuno je svejedno kojim redom, ako čak i sami roditelji su primetili da je neka hrana razlog u pogoršanja atopijskog dermatitisa, doći će prvo kod nas. Ukoliko se samo pojavio atopijski dermatitis, recimo u tom uzoru, recimo malo obraščići neutralne kreme kod dermatologa, ali ako je nešto više, da dođu kod nas. Znači, bitna je ta veza i to poverenje između lekara i između pacijenta. Hvala vam, profesorka, na svemu. Nadam se da smo pomogli roditeljima, svima koji imaju problem sa alergijama. Hvala.